oh hey voi ni som panga November ni som panga Saturday nia chuan Mizoram Iowa Santos Trophy khel turte player en chinan nei phota voi ni voi nga in training na mi kha oh day 5 nia coach khuanin laruat diana sailo toya sartoya a license Mizowina a parukan nei zinga pakhat khani a license AFC mo chuan tuna hian rozama le liandala sena fanai kha antimeka module 3 hi December tha hian antile dona Mumbai le Kolkata tivel bor mo tiamvera khan nianga chuan sartoyan hei training a pemeka chuanin coaching staff te kan soi deuh zuai nge manager pubiaka MFA senior assistant secretary nia pubiaka kulikon nia chuan assistant manager hian ela zadeng kulikon tho nia chuan coacha laruat diana sailo toya sartoya an veng hi vaivakon ania chuan duama hi assistant coach ania duama lunglei SOS assistant coach khani MPL chuan goalkeeping coach hi Sarma Chuanga hi ram thar veng ning ka ria ram thar not mo ram thar not ania so lama son chuan physio hi engte ITI veng physiotherapist ani tharom thak don khop maya so kan veng ami tezo ka te po kan veng no pang kan veng tlangwal ni to chu tezo ka te po no ma ani so in hliama poi khop me in hliam hi football player tan chen ei tezo ka kana na khana khel tro kana na khela so lai mi so tunge lian deuh so Sarma Chuanga ni goalkeeper hian Joel ram chana le RS le monoma anoma tunan ko uzinga chuan midfield Kiran Chetri ani hi government Aizawl College chuak ania Tlangnuam West anoma chuanin tuna khan sai khama kona khan midfielderin kan naw thin te ni Aizawl College khan amuna ni so amuna player mingi kharshe tamlo khop me chuwang chuanin ke ai player khe tam jok khai ni don veka tiang kan lo da ve deuh hluai ni tukin jinga hian ground kal sarelan min turlui thlata wangin kan ong kala ni Aizawl atanga ron phei chara chuwang chuan kan la rei lawang so zominga wang ve ma se zominga chu training tro police zominga right back left back Sambana College mo so la ruat changa lo ni lo mo Melvin sia Vuitukina join chansia lama hin sartoya nimina khan what 30 na khan number 9 forward zira hey chu team caretaker zira specialist activity bara specialist tataan uang vel me ni kha aju zira of marpara tlanchak mai khania chan mari FC te khan atlanchak wanga kan hriat mo chuan tuna hen sai kham kona pusanga noya khan khela kiranan ball la so thadu ai duai mase penalty pet ngam lova PUC ne ka in khel khan mo
Pedro atia pet ngam lawa alai mi so lo pen na lung ma le nikum masa nikuma hangan chak lo pha lo pen ni Robin lo ma si hui hingo ko di to pet che da ko la pen ka ko ta han ke lo che yes khozol veng thardan sar nawa mo sarlal nawa nuwa Robina khel zo chene sikima han sikim vote lutuga sarlal naw te hi sang ni som pakhat Luomul FC akan khel khan minen koltunia Sarviara nen Sarviara Boralta ani khan nei ma sapol niang si license ka Viara sar chuan sal naw hi lal nawan ti mai zela chinga venga om thin lai khania chinga venga mo thlan mual bula chuan umala mal soma bong kon hatian te ho ne hangang khel hawa kuli kona ang khel ho phota chumin huwa chuan thingtla ka om nu khan karon ho kha bazar bung kona son an training zo min muwa aron dinga khongai khel aron dia atu ka tanga training hal tu khamin tirengo ta ho angre ai lak dan chu agreement kan nei dan chu paper agreement thap ania ma se an fel na em chu khel zo ni thum na khan poisa min pe hal vek zel Luomul FC chu mo tun thleng hen kala fak kumin hi sarel lok kumin hi khoya ma tur nge la chiang lo he an bit hun an homa tu na hong me ko mo chuan efe pon an bit ve mi so in thleng ve thei lo tro chak chak om ground nei ve nei tha to bok sia mo artificial turf layer om nuai to nia player tam po nuam don tu ka chu chu nia chak om top Hulal kirana ni khu hey khomo sai khama kon midfielder chu al kiran khu nge khu ni khu ti ha na zoi ni ne ni mai ball pet thazuk mo du na change school thei ve le dingin so moi wang ve so lai tan chung so hey fania fa hi 2022 khan intervarsity a sarari ne ngan ruai ta electric veng a khit lai khamo electric veng FC a MP ra han khozol veng thar ruat to chung ruat a naw a fa chuam kama ta tin to chuak om chun ni du la bang cha correction siam don stopa one step, two step forward. Scanning. Ngai ang chi atak. Apa lo be?
sar toy wang lai an tlan tak tak chu an nia khin zom phei za ten ti lom tlan chak lu tu ka mo vai va kon fil ta u joel anen an du na bolan da the an ti an khel hi kan neng lo phatak tak lo ma se khami first division vela khan a chuai to lama ani chu ata khan din thara khela lain tum ve mana mo a khel pui tam lo rei lo te ba kha khel ve chi lo an hun la yang a chu ani chu joela senior zo kang RS annex din tu de khan ta chuan Dr. John ate hote Joel van kala te ana fitania nimin te pokala fit lu tu chak lo in ka 14 republic lampang khan an ne in ka hretlat ka chiar jiang lo I asa khan goal ni kha second half khan a khunga mo chuan republic lamatang khanin kesi thlenga kesi thlenga republic lam han tila ward number 17 ani chu kesi thlenga goal khat Joseph Larin Moya ha goal ni chuan pakhat nun Moya lal nun pluang u Subroto 2001 champion ami khaisem defender kha akan penalty a score bokamo hian document an lo da ve sim simang nakina an en let ve le tan ma se en let wak tur chu om chuang lo vena hian en khalila ibox zone football tournament final lu choi om la ti that chu dar som pakhata function ani anga som pani match ani anga kan ho phei dun do ni aresa joela na petha arese kutha chakap mai fit muana mala om le a joela om le a joela ball drop tha ka ti keeper chu kan zia ko zoi mel de hian ma se a du huna chunin a tran chuanin thara khop mai goalkeeper timo han om vele bok thei se ro chan mari le ai zore fc mo in lak thei lo hom I league player te chun la thei lo tlat MPL hian player tha hi ti tam to mamo tactic coach stand tha boka ei TZ ani TZ zero of mar para sai khamakon so amuan ani so ma som tluang kha in kowem lungle mi kha chan maria a kherang mani khan enge don ka hrechi alo left footer chan maria fc kha le an sei zo de uchi atro alo improve to khop mai sani som ni khan chu intervarsity khan throi kan tum mo an la vek to ma se coach sarmon ki mo khana phal talawa hiram pa khan MPL kha an khel ve don si wang khan ana no pangania kha ta po khan thare tol tuk mala confuse mo natural left footer hi chu enge mod special na rio hin nei thina turimi number 6 he yahi ready he kerala blaster is up here ti kar
tu na mi mo Freddy a 6 so a eng so a parrot green oh Kerala blaster mo so lama sarma chuang le naw te pathum mono ma police ที่กินกันเพิ่มมีเนี่ย oh nia cheila tro e 0 point loco ni khu 0 right back อ๋อ Sambana college an nual mai ei tila a college so hei kan ria danang deu ni chuma fitness thalu tuan training tak hu chak tu ang tha na sar to em pressure pek nu amo ที่ซาร์ดังเกิน engtik vel ka le lama kem tu nen วิกนี่เราโม่ oh chuan แกง khoi muna ไอ้ตะกี้ rg ange กันนักคนฟ้องเทแล้วว่าฮู้ตุตะลังก่อนเฮ็ดนั่นละเมกโม่ amun tur chiang se training ground po hi le chu enau ka ti tar fi chu mo natural grass an khel le chi hen an buai a khudeu tal a kha me a heart lu tuka a tha tak a tha lo ni chuanin anuama natural grass chu ma se tar fan nei ve si lawa tar fa kan ti clay kan khel le tut khan kan buai lu tuka mo ha mani Mizoram sub junior po ni chi kha intervarsity po ni thau sarari bula katiram kepon heta ground thalu tuka kan training a ball duang thalin an da thapa ma se natural grass ate le clay kan khel le tho ziam lo chu bang chon ram hun te republic ground ate mo hata han training mai tur katia a zong chuna thei vek big lawa ei ho ground allotment mo hatiang chi booking va tiang kha poisa sen deuh tenga ya an player te pon tough zuala ngai ka ti ge chu มิวสิกโป miro room mo ka ti นี่ไม่ติดเราหลัง practice โม่ก็ก็เลย buta thato sia mo chang an huai rubber ang chi kha chu ei antenan copa tro copa mundial hatiang te kha chu ei adana dang ani chu mo a to po to re nga tuna hin sing ni original ni sing ni le tlem vel niang karing sing hi sanga in kar vel no mo สเกลจุด original hi chu to ve trucks mi dang po mo pheng นี่จะซับที่พี่เขาเราไม่หลอก